Huyu ndio mwenye The Mark Hotel. Reke tume tutigacoke mathiko-ini tuhiuke direct ati tukinyoro ko no mai mahiu kundu kwina utheri tondu twi kundu thiini riu fiu kundu kwina utheri in case of anything ngumiro ndungi wothe ri no tuteithike mwana keri ayuke sawa karugama ndeka twira turugama ndeka ithatu agatahika tukarugama ringi agatahika tugathia akanywa mai nyingi agatahika tukamugureiria rikarema anywa hanini agatahika Ngai agituteithie tukiumira tuumira ri twi barabara-ini Limuru ri mwana kia kinyiteka ngihurira Karangu tondu mbere yakwa kimuria Karangu wiku ni nani ndi thibitari rwaka nona ni kuru ni njukire Karangu ni atoririo Karangu ni atoririo na atoririo rwaka so aigera thibitari kimuro hau ni ho ndenda guka ngithi gitwara mwana keho ngikora Karangu ni serious nake mwana ke nake ni serious o twi hau ri ani wa Lawrence ri nake atira thibitari murwaru ndi hau ri rwaka ri mundu gwitwo kamwana getagwo concern ri nako nakanyitikire nako ge thibitari kada itagwo Mbao ri nayo thibitari marakuhurira thimu ruothe marahurira thimu Ruthu wa Mamu ri nake ri thibitari riu niguo ndaru kari serious njikarite gwa ndeka ithatu no thimu ya mutumia wako mwana ri no gutahika aratahika no ne ndamwitiria tutawa hau kiona no is serious mwana agitahika biu ngira mutumia oya mwana twara thibitari athi thibitari mwana biria kunyitekera biu barabara athire ahuritwo gukoma thibitari KU Referral Hospital mwana no atahika ndari na hinya mwana no maitho gukura nyina no bora kiuga ni tondu wa mwana na ni ri ndina uria ungi haha ndie murekia toni ni gwithiete nake ndimurekia na ndie mweherera riu ndakirie te tondu KU Referral ni kwega ri reke mwana githondeka gwendekanie no uyu ndimutware kuo ngihura asasi nao ri nao ni mathi thibitari so ageni akothe andu ta 30 ri mundu thibitari gwake aya nao tuma nao live streaming ri riu marahurira thimu ndi rwaka kunjuria atiri no kuma na Nissan guku niki tondu tutirahota gutwara ngari ithuothe ni turwarire oguo mahana mari atano ni marwarire no the no kuharo maraharo othe matiri na hinya gutiri ngina ndereba nikamia sasa kuna mahali tulikuwa kahosina hapo etha iminsi cio rothe gungiotekeka mutwaro thibitari yo magitwaro thibitari ho hau ndio reitagwo ndiandika na ritwa so imekuwa hiyo serious ya ndio tuko mari arwaru riu ni mabikia ukiheo rutha magoretwo makiheo rutha now reke itwira nema na gitumi tondu mari twira nama ni undu wa maundu maria mahapenire na what happened The Mark Hotel Ruiru ithuĩ tuta Kikuyu entertainment industry na ithuĩ as a Kikuyu hena andũ matutetagira na nĩ aini mostly makome aini either matogoithie kana matue now kuna shit ile happen aini ya Samido ri Samido tumweta ni thia ndacia Samido muno na nawe no thia ndacia Samido muno no thia ndacia andu acio ngi othe muno now ni mathire makiheo poison nasema poison juu hata kama ni food ilikuwa imekaa inaitangwa food poisoning that is poison ni kweli Gachagua hajaongea about it Gava haijaongea Kidiki hajaongea President William Ruto hajaongea hakuna mtu ameongea hii story guys hiyo sio red flag ati watu watutakiangi mazuri tuongee tu kweli mbona wajaongea that's a week down from Sunday kesho ni Friday no one hakuna mtu ameongea hii story then hiyo si red flag aje guys we should think and rethink about this I go need to make ura onesho neo mameini re what about us achukua mic unaanza kusema ho Mark Hotel ifungwe kama nani
alistruggle dianzishe biashara yake ikuje kufungwa juu yako. Juu umeenda mkaumwa na tumbo zenu. Kama mulikuwa mmepanga, mulikuwa mmelipwa ili mkuje kusema hoteli ni guys, mimi mwenyewe na guys comment section andikeni hapo like kama ushaikula food hapo hiyo Mark Hotel. They have the best food. They are very clean. Eti nimepeana 24 hours ifungwe. Garuinya, that unachukiwa we ngombe. We ni mjinga sana Garuya Junior. Na that we Wakikuyu wanakuchukia Facebook. Mimi nakosanga bona unachukiwa. Kumbe unakuanga na akili mbaya. Akili yako ikuangi normal. Mtu amestruggle kuanzisha biashara yake, juu wewe sasa mmekuja na matumbo zenu za ujinga, mmelipwa mkuje kusema mmeumwa na tumbo nyi wote. Mmelipwa mseme mmeumwa na tumbo. Ile biashara ya mtu mwingine imefungwa. Wenye wako hapo watoto wa watu wanafanya kazi, wataenda wapi? And you as you know guys, that hotel it has the best food ever. Mimi hata nilikula food hapo siku moja. Hata wa leo natamaningi kwenda kukula food huko. Garuya Junior, wewe ni ngombe sana. Wewe ni ngombe sana Garuya Junior. Na that wewe unatusiangwa na Githaiga wa Shai. Mimi nakosanga mbona unatusiwa Facebook. Kumbe niyo mdomo yako. Kimbele mbele mwanaume ana akili. Eti ifungwe kama nani? Kudadeki wewe. Ifungwe kama nani? Wewe ndio kusema. Ifungwe wewe kama nani? Who are you to say ifungwe? Na kina Karago Junior. Mnakuanga na akili poa. Ifungwe kama nani? Who are you to say ifungwe? Kwani nyinyi kina nani? Mbona sisi tunakulanga huko atumangu na tumbo, nyinyi ndio mliumwa. Mpeleke maujinga zenu huko na maclouds za ujinga. Mkome biashara ya mtu nyinyi maumbwa. Endeni mtafute biashara yenu mkakule. Ma event ngapi zinawekwa huko daily? Years have passed. Watu wakiweka event huko. So yenu ndio ilikuwa na nini mkaumwa na tumbo? Event zinaishingi kuwekwa huko. Atujai umwa na tumbo. And they have the best food ever in the world. In Kenya, they have the best food. Mimi na mabeshi wangu tukalamba sahani. Hivi. Like, kwanza ukienda to Greens. They have the best. They have the best chef ever. They are very clean. So kama mmelipwa, ili muabribie mtu awe mwenyewe biashara. Juu ni Mukikuyu. Na juu mko tribal sana. Mpeleke ujinga na huko Facebook. Maumbo wa guo. Doka hakuga atiriri. Mark Hotel. Mutigetekire. Wakenya wenzangu. Eigo. Niodo wa script. Shiado magishora. Manini ariagi. Aya kuda goto mekarago amuraya. Na digi sonoka kugo guo. Mudo wa Talban. Na Garuya Junior. Nigo sora masoreire wa Kenya. Umenye karago wa muraya to iri asoraga. Nigo akiroreka ni ego saina riu. Andu matari athomu matangihota gusora script yereke. Kai matangiroririe dada Sara mayao. Amoni ria gusoragwo rugano rukagia kianjiriria na muico irurereweka. No tondu wa kisomo kidogo. Karago ni wa grade 4. Nake Garu yoko ni athiete muno tondu hana ta akinyite level ya Faruku Kibeti. Noga 6. Ikaraga ithe mugasoro ndurereweka. Tiga iguthi guseti andu up. Ona Ngai ni araregire. Muririkane riria ndiraragia uhoro wa mundu gwitwo Gacathi wa Thuo 2 days ago. Nindirathire ninguka haha ndimwire maundu. Mumenye Ngai ni aragia. Garuya Junior. Gutire andu maharagwo. Ninywe mwasorete na Karago. Through supervisors and tari njikire mukonderi maruga ati ni kuri andu angi marire irio icio koguo ni kuga ati kuma he chef na guka third floor tondu irio cirugagirwo thi no agutariria mwiroreri na muthikiriria irio cirugagirwo kuria thi so kuma kuria thi na guka third floor kuria turacabirwo ithui hena guko kwa mundu kuma kwi chef na guka haria irio cia cabagirwo ni hari guoko kwa mundu ona mangigihenia atia ona mangijira atia hena guoko kwa mundu kwi hau tondu reke ngwire aria marire mukimo tarataku na marire mboga itia na thina
no mundu wothe wahutirie nguku kana nyama kirito ni nguku kana ni nyama andu acio the gutiri mundu no utautitie thibitari actually ngina mutumia ngiromete US tu okaga mucie na akinya ayuko kitigo nini riakwa ndanathi kwao mutumia ucio arambire guthi thibitari gukoma kuma kuria thi ngina guka he chef kuma gwi chef ngina guka hari ngaru ya event ni yake hena guko kwa mundu either ni gisiasa either ni thu ciakwa tondu thikire nyingi either ni mundu ahuthikire ithi gokona ritwa ndari andireire muno ndi mundu nyaguthagwo kindu wita no aneo kindu ekiririni chef no aneo kindu ekiririni mundu no aneo kindu ekiririni so nikio kiratuma nigetha majikire uthuthuria as a Mark Hotel nitie na hinya wa mukawa ucio kuingira ni mabati kunjikira uthuthuria through CCTV ciao na nikio ndirama blame kuma muthenya wa Sunday even today is Friday. It's Friday. Today is Friday. Today is not a Monday. Today is not a Tuesday. It's not a Wednesday. It's Friday. Actually, it is 1 week from Sunday. Now it is 1 week. Yes. Na gutire any communication kuma Sunday gina mo the Friday adocio magite kwaria ni kuga you are not taking maundu ma serious. Yeah. Ni kuga garu ya ni njuka na mio ya andu ikoro ni gugikuitwo na matigwikwa ikoro ni maragikuire God forbid. Ikoro the chadu guko makuite ri the Mark Hotel ni magisokete report the Kiambu Health ni magisoketie ni magiyumiritie actually even the national todo no ndia madekire marwa madekire marwa o nao ni mafati gukoro mohete kinya o niire ni undu wa andu akwari ni deported thini wa kundu gwitagwo Ruiru police station angana police station ngiretwo Gathogora Gatongora yes Gatongora police station already ni deported kuo so the Mark Hotel itagikorwo ni gisiasa kwina thina thini wa irio ciao. The Mark Hotel kuria ngaru ya Junior arari na igongona riake na kuratuika andu maigana na ni magire food poisoning ngaru ya yakire na bahatie instincts ciake ni ciake mwirire ndakari irio no ayangi ni makirire tukorie tiriri no ni wega gwiciria andu aitu na ndukanaigwe guoya gwiciria thinking is free na andu aria meciragia ri andu aria makoragwo na opinion na mageciria ri andu ingi ni makoragwo me right no magetigira kurumo ni undu wa gwiciria no ni wega turania tiriri macungiriro ma ndeto ri na ni muri njira ri ni mukawo ucio wohwo arafu asania yothe na andu acio mari hau ri maugereke tucirire nja wa igoti kana mari nigetha matuanire mbeca we ukunengerwo uyu milioni 2 was it a good plan to milk money? That is one thing. No kuyuria tureyuria. Number 2, could it be a very deliberate plan kugura mukawo ucio uthukirio ritwa arafu nigetha uhingwo nigetha wendio ta bei yake ya mahu ni andu othe makoragwo thirikari-ini ino ya thirikari ino acania ciothe ni I don't trust them koguo ri I have every right gukorwo ndi paranoid as long as wasani othe masupportaga mwena wa thirikari maundu mao mothe mekaga ni njitikitie ni feed mabangaga na mutinginduta hau na marenda kurihwo mbeca most probably na number 2 that is a very good way mukawo ucio wenderio arata ngaru yaria me thirikari-ini uhingwo wendio ta bei ya kiria ya mahu hwaini umenye mundu ucio ni mundu wa nitukirire ithuothe tumuhure ahinge mukawa ugurwo ni arata ngaruia aria kuma na guku ruguru ta bei ya kiria so nitutigani kuhura muthuri uyu tutoi the truth ni andu othe ini othe ngari I don't trust them na nitha ikurathie na mbere na guthuka mundu gwitwo Ngaruia Junior aratuma mbica kauga ati andu aria marakorirwo magithie the Mark Hotel kuria mwena wa Ruiru na marakorwo makiria irio igongona-ini riake maratuika ni mathukirwo ni nda na marorio mathibitari na ni arakiaritie muthenya wa ira kauga ati andu acio ni maumite thibitari no mundu umwe utigarite no riu arauga ati andu acio nyingi ni mambitie gukona na thina ungi wa kunuka iromo uguo niguo mundu
gwitwo Ngaruya Junior arauga na agekira mbica cia andu acio makimutumeire ati riu nyingi ni maronuka iromo guo niguo kuratuika na niguo kurakioneka nginya mbica-ini icio ciao na kuratuika mukawa uyu ni uregete kwaraniria na mundu gwitwo Ngaruya Junior no wega uthuthuria wikwo na wikwo na njira ya gutigirira ati ni twamenya niki kirathie na mbere tondu kuratuika thiini wa mukawa ucio kwari na andu angi mari na magongona mangi na andu acio matiathukiirwo ni miri yao na oho agicoka gwatuika ati mundu gwitwo Ngaruya Junior we ndarire irio icio ciarirwo ni ageni ake koguo no wega tumenye uma ni uriku na tumenye niki kirathie na mbere gatagati ka mundu gwitwo Ngaruya Junior na mukawa uyu tondu riu turariria uhoro wa ugima wa mwiri wa andu mathiete thiini wa igongona ria murata wao magacoka magatuika ati ni makioneire thina kundu kuu no wega kumenyeke thina ni uriku tumenye kana thina ni irio kana hihi ni undu ungi urathie na mbere tondu no wega andu mamenye kihoto na uma uria urathie na mbere tondu riu ni kuroneka andu anyingi ta mekwa cokio mathibitari nyingi makiuga ati kana gwituika ni kunuka maronuka iromo ciao